अस प्रोग्राम यपर अशवल साइड तक वो मौलवी साहब सनी जमात दपन अकिस शे कोर फैसले इसी कसस दोन भाई बारन माज मुतल्लक अख दपन बत रटन ब्या दपन बत रटन माज माज बह रटन बहरहाल दपन कोर फैसले वन दप बस रटन अकिस रतस बे दो बह रटन बेस रतस मोज ये माज शे औलाद पल ये माज 5 औलाद पल ये माज 4 औलाद पल वन 4 औलादन अख मोज पलन अख मोज औलादन पलन 4 5 औलादन अकुई मोल अकई मोज पालन कचन 6 औलाद कच हमाकत वन दुक रेत अकिस बेस दुक रेत ये त्रियम वोत हेरिम दपुस मोजी वज बोन त्रियम दो हेरिम मोजी वज बोन रेत गो बन दपुस नेची दपन मोजी वापस के रेत अख्तर यह रेत अख्तर वबिल वालिदैन ihsan अम्मा बादु या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अला फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा अला व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अम्मा बादु यक़ूलुल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihsana وقال النبي صلى الله عليه وسلم رز الله في رز الوالدين وسكت الله في سكت الوالدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور
أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار يا شافي الأمراض اشفع أمراضنا يا حلال المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين كن عاشم الحمد لله كن عاشم الحمد لله يگو فضل و کرم الحمدللہ يگو فضل و کرم الحمدللہ گسا تسکن بیامت اخ قدم چوس گسا تسکن بیامت اخ قدم چوس یوا چمدا قدم الحمدللہ یوا چمدا قدم الحمدللہ محمد مصطفیٰ ہادی میں جتنا محمد مصطفیٰ ہادی میں جتنا یہ منت تھا ونم الحمدللہ یہ منت تھا ونم الحمدللہ واجب الاحترام ذمہ داران جمعیت اہل حدیث تحصیل بج بہارا معزز سامعین کرام ابتدا صدر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرحبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال ست مسلمان یت خوشی ہندس موقع پیٹھن بے اکفرن اللہ تعالی سندس گرس اندر جمع
اللہ تعالیٰ تھین سون جمع گسن پنہ دربار قبول آمین یا رب العالمین مسلمانو اصل یس غرض و غایت أکس مسلمان دنیا اس مقصد زندگی سہ یہ گوس یت دنیا اندر تہ کامیاب گسن تو آخرت اندر تہ کامیاب سو کامیابی کت پٲٹھۍ میلہِ سو کامیابی چھ کیا قرآن کرن بیان فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز یس ناری جہنم نش بچاونا آو داخل جنت گو سوی گو کامیاب اصل چھ ٹارگیٹ اس گژھِ داخل جنت گژھِ ماہ رمضان دوڑ 29 دۄہن 30 دۄہن ییٚلہِ أسۍ عقلی طور تہ سوچو کمزوری آئی باقی چیز آو یہ کیٛازِ کران أسۍ پنن وقت پنن سوری یہ دلیل کیا اتھ اکوئی مقصد اس گژھِ اللہ تعالیٰ سن دربار گژھن سرخ رو اس گوٚژھ پگاہ جنت دین ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ مگر واریاہ چھ تم یم یہ دورس اندر تہ چھ انہ گٹس اندر زندگی بسر کران پنس پانس توحید پرست آسن پتن تہ پنن پان شب بیدار لبن پتن تہ پنن پان روزدر لبن پتن تہ پنس پانس واریاہ زیادہ تکلیف واتناون پتن تہ آس تمن خسار تمن کیا دلیل آس تمو آس حقوق اللہ کورمت ادا مگر حقوق العباد آسک نہ ادا کورمت اگو حقوق اللہ اگو حقوق العباد حقوق العباد اندر چھو سرفرست یون وبالوالدین احسان اگر یہ روز در تیاس اگر یہ عمل کرن وول تیاس اگر یہ توحید پرست تیاس اگر یہ توبہ ورائی گو یم دنیا مالس ماجد اوست سزر کے ام سنز یم عمل چھ واپس در دربار حضرت اللہ کیا بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رض اللہ فی رض الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین یمس مول موج روز تم سچ روز پروردگار یم مول موج کور ناراض تمس چھ ناراض پروردگار اگر ژٕ عبادت گزار اگر ژٕ روزدار اگر ژٕ اعمال کرن وول مگر مول موج چھ ناراض ژٕ زان مےٚ چھ ناراض پروردگار ثلاثة دعوات مستجابات لا شک فیہن ترے دعا یمن دعان ردی کرن پروردگار یمن دعان قبولیت جام لاگن پروردگار ترے دعا کر بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمن دعان رد چکرن پروردگار یمن دعان قبول چکرن پروردگار دعوت الوالد لولدی مالس ماجن دعا اولاد سدس حق اندر یہ چھن ردی کرن پروردگار دعا چن ٹھکراون پروردگار بلکہ شاید دعا قبول کرن پن دربار پروردگار وعبد اللہ ربز بنی عبادت کرن ولا تشرکو به شیئا وبالوالدین احسانا اللہ تعالیٰ سنز کریو عبادت کن تو وعدو لا شریک زدی مگر مالس ماجد کریو حسن سلوک پنس مالس ماجد بنیو حسن سلوک کرن وول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا رب دپن میں چھ فیصلہ نیومت میں چھ فیصلہ کورمت عبادت میں نیوت عبادت بنزو میں یود کرن وال میں بنزو لا شریک خدا مانن وال پنس مالس ماجد سد بنزو سلوک کرن وال حسن سلوک کرن وال مسلمانو زبردست معاملہ اگر یہ مول موج گو ناراض تل چھ ناراض ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ ووصینا الانسان بوالدی پروردگار کرن بیان میں چھ وصیت کرمت انسانس پنس مالس ماج متعلق سبنک یمن سے حسن سلوک کرن وول حملته امه وهنا على وهن ماجہ چھ تکلیف پر تکلیف برداشت کرت
دنیا اندر سے جنم دیتمت واریاہ زیادہ برداشت اس شخص آو عبداللہ بن عمر کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہما امی کر بیان اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ موج یہ کرنا واریاہ پیٹ آوس شام پہ سفر کرت پائدل وہ کرنا طواف کعبہ وہ کرنا صفا مروہ یم عمرہ اس کرمت یم حج اس کرمت کرنینو بار بار پروردگار یمن کرمت یمن واتنائن پروردگار آمین یا رب العالمین اچھن انسان پانن پان ہیکن طواف کرنس صفا مروہ کرنس باقی معاملات ونی موج چھ نکس پت کرنون طواف تے پت کرنون صفا مروہ تے پت کرنون باقی معاملات تے میں وتھا یم سن حق کیا نک یس کرنون پائدل آوس حق وتھما کیا نک دپنس یہ ونن والہ اس چانہ زنہ وز ماجہ کرک سج نیرت سہ ہیکس نکھ ولت ام ماجہ چھ ژے پٹن واریاہ زیادہ تکلیف چٲنِس جنمس اندر واریاہ تکلیف کرمت برداشت انشکر لی ولوالدیک اک بنز میون شکر گزار بی بنز پنس مالس ماجہ ہند شکر گزار اک کرز میٲنۍ عبادت بی بنز مالس ماجہ ہند حسن سلوک کرن وول اک بنز میون شکر گزار بی بنز پنس مالس تہ ماجہ ہند شکر گزار مسلمانو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بیان کرنے یارن کر بیان من احق الناس بحسن صحابتی کمی ساتھ میں ساری خود رک سلوک یا میں کم سن ساری خود زیادہ حق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانی حسن سلوک کو زیادہ حقدار قال امک چون موج ثم آئیو امپت بس امک چون موج ثم آئیو امپت تریلٹ کروز بیان چون ترے حق چی ماجین دبن ثم آئیو امپت کم سن دبن زبوک چونس مولس مگر مسلمانو جنت ست درواز باب الصلاۃ باب الریان سوتوی بوزن جنت دروازہ پر روز درگاہ سن داخل باب صدقہ تو خیرت پٹ باری ست دروازہ اک دروازہ چھ تت دروازہ ناوی چھ والد تت دروازہ چھ ناوی مول سنس ناوس پہ والد یس مالس آس خدمت گزار تمس کر امی دروازہ داخل جنت پروردگار یعنی نماز گزار آسن باب الصلاۃ کے روزدار آسن باب الریان کے مالس ماجن خدمت گزار آسن کپر مال سند امی درواز یت ناوی چھ مول تم گھن اپری داخل جنت تمن کر یہ دروازہ آلو بل سا چھ مال سن فرمان بردار سا چھ مالس خدمت گزار بل ثس یپری نت یپری داخل جنت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن میں پرس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الاللہ عز وجل ربس نزدیک وساوس محبوب ترین عمل یا رسول اللہ ربس نزدیک وساوس ٹوٹ عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر بیان الصلاة علی وقتها یا الصلاة لوقتها پنس مقرر وقت پر نماز ادا کرن پنس اول وقت پر نماز ادا کرن یہ بہترین عمل در دربار حضرت اللہ ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا یہ اس پر بورڈس لکھت پرد بوزن مگر ماہ رمضان پت چون مسلمان دپن از من چھس نا بہ دوس آسان آور پت چھن میں دکان پہ یمن باغ پہ یمن فرصت کی شامن یمن تو کرن کن چٹ گوڑ پڑن شام مغرب پڑن پت پڑن پشن تو پت پڑن اثر دپن ووت نکھ ووت نہ یہ نماز چھ نکھ وسن نماز پڑھو پنن مقرر ٹائمن پہ یس فرض کرم ذات ذوالجلال حضرت اللہ الصلاۃ لوقتها پنس مقرر وقت پر نماز پڑھن یہ ساروی کھت محبوب عمل در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ ثم آئیو امپت کو سر امپت کو بہترین عمل دیمس نمبرس کو پر کو بہترین عمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم بر الوالدین
پنس مالس ماجہ سۭتۍ حسن سلوک کرُن پنس مالس ماجہ سۭتۍ رٕتۍ پٲٹھۍ پیش یُن پنس مالس ماجہ سۭتۍ اصل سلوک کرُن پنس مالس ماجہ واتُن ہر معاملس اندر یمن آسہِ کھٮ۪نٕچ ضروٗرت کھٮ۪ن دیُن چٮ۪نٕچ ضروٗرت چٮ۪ن دیُن نٮ۪بر نیرنٕچ ضروٗرت نٮ۪بر کڑٕنۍ اندر اژنٕچ ضروٗرت اندر ژانُن پنُن مول تہٕ موج یہ ژٕ میڈمس سۭتۍ چھُکھ چکرس نیران کُنہِ ساتہٕ تتہِ دِژن مول موج تہِ چکر حق چھُے نا ییٚلہِ میڈمس چھُ حق چکر کرنس مٲلِس ما چھُنا حق چھُکھا کِنہٕ نہ چھُ مول موج تہِ کرنو کُنہِ ساتہٕ چکر أمِس سۭتۍ منٛدچھوا میڈمس سۭتۍ منٛدچھو نہٕ کینٛہہ مگر مٲلِس ماجہِ سۭتۍ منٛدچھو نا یِہُنٛد تہِ ٲسۍزیو خیال تھاوان ییٚتہِ ژےٚ چھُے دِل کران بہٕ گژھٕ ہا چکرس کُنہِ جایہِ بہٕ گژھٕ ہا گاڑِ منٛز بہٕ گژھٕ ہا ہوٚتن تتہِ ٲسۍ زن مول موج أمِس تہِ چھُ دِل کران بہٕ تہِ کرٕ ہا چکر مگر گژھِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ کِتھ پٲٹھۍ یوٚتس تانۍ نہٕ ژٕ یہِ نِنہٕ وول بنہِ أمِس آسہِ ضروٗرت کُنہِ چیٖزٕچ ژٕ ٲسۍ زِ تھاوان خیال اوے چھُ بیان یِوان کرنہٕ رۄبِ رحمہما کما ربیانا صغیرا رۄبن مےٚ تگہِ نہٕ أمِس شفقت حٲصِل تھاوٕنۍ مےٚ تگہِ نہٕ تمہِ انداز أمِس رحم کرُن پروردگارا یِتھ پٲٹھۍ أمۍ مےٚ سۭتۍ لۄکچارس پٮ۪ٹھ رحمتُک سلوک کوٚر عظمت والہِ رۄبا یِمن پٮ۪ٹھ کر رحمتُک سلوک تہِ کیٛاہ گوٚو یِمن پٮ۪ٹھ رحم کرُن یِتھ پٲٹھۍ ژٕ بچپنس منٛز اوس أمِس خیال یِوان تل سا کُس مول تۄہہِ منٛز ییٚمِس بچہِ پتہٕ چھُ یہِ ییٚچھِ بیوٚر گژھان یہِ چھُنہٕ تورٕ شُرٮ۪ن کیُتھ کِہیٖنۍ انان آسیا کانٛہہ مول تۄہہِ منٛز چھا سُہ مول کانٛہہ یُس ییٚچھِ بیوٚر وسان پتہٕ چھُنہٕ تورٕ شُرٮ۪ن کیُتھ کِہیٖنۍ انان چھا کانٛہہ مول سُہ ہے کانٛہہ جُمعہ چھُنہٕ کانٛہہ مول چھا سُہ یُس ییٚچھِ بیوٚر چھُ گژھان پتہٕ چھُنہٕ اورٕ کِہیٖنۍ انان شُرٮ۪ن آسیا کانٛہہ سُہ وۄنۍ چھا نیٚچوِس پتہٕ حق بنان ییٚلہِ یہِ گژھِ ییٚچھِ بیوٚر پتہٕ انیا مٲلِس کینٛہہ حق چھُسا بنان کِنہٕ نہ چھُس بنان ییٚلہِ نہٕ مول چھُ واپسٕے یِوان ییٚلہِ نہٕ مول چھُ واپسٕے یِوان توٚتن تانۍ یوٚتن تانۍ نہٕ شُرِس کیُتھ گرٕ کینٛہہ أمِس نیٚچوِس کِتھ پٲٹھۍ چھُ ونٛدٕ یِوان بہٕ گژھٕ گرٕ مٲلِس نِش بہٕ گژھٕ ژھوٚرُے نہ فِکرِ چھا کتھ تۄہہِ تران دوٚیِم عمل کٔرٕکھ بیان بِرُ الوالِدین پننِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ ٲسۍزِ رُت سلوٗک کرن وول بنان پننِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ ٲسۍزِ وفادٲری ہُنٛد معاملہٕ کرن مُسلمانا یہ عمل چھے عظیم عمل ات عملہِ چھُے واریاہ زیادٕ اجر در دربارِ حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرو عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا دپن فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنہ بہٕ گوٚوُس دٲخل جنات یعنی بہٕ کوٚرُس کرنووُس جنتُک سٲر پروردگارن جنتُک سٲر کوٚر محمد الرسول اللہ فسمعت فیہا قرآن مےٚ بوٗز قرآنِ مجیدٕچ آواز کتہِ جنتس اندر بہٕ کرنووُس پروردگارن جنتُک سٲر جنتس اندر بوٗز مےٚ قرآنِ مجید پرنٕچ آواز مےٚ کوٚر بیان فقلت من ہذا امہِ سۭتۍ مےٚ چکر کرناون والیو مےٚ جنتُک سٲر کرناون والیو من ہذا یہِ کُس یہِ کٔمۍ سُنٛد قرآن پرنٕچ آواز جنتس اندر یہِ کُس قاری قرآن جنتس اندر قرآن پرن یہ کٔمۍ سٕنٛز آواز مےٚ آو بیان کرنہٕ حارثۃ بن نعمان یہ ہسا چھُ حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمتن کوٚر بیان صلی اللہ علیہ وسلم کذالکم البر یہ چھُ نیکی ہُنٛد بدلہٕ وکان ابر الناس بأمی یہ چھُ لُکو اندر ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پننہِ ماجہِ سۭتۍ حُسنہِ سلوٗک کرن وول أتھۍ بُنیادس پٮ۪ٹھ چھُ أمۍ سٕنٛز قرات جنتس اندر بوزان محمد صلی اللہ علیہ أمۍ سٕنٛز آواز چھُ بوزناوان جنتس اندر قرآن پرنٕچ آواز رۄبِ کائنات محمد رسول اللہ وجہ کیٛاہ چھُ وجہ چھُ یہِ چھُ ماجہِ سۭتۍ حُسنہِ سلوٗک کرن وول شخص اکھ آو امی کوٚر بیان بحقی کیٛاہ ہوا مےٚ حظ گوٚو بوٚڑ گۄناہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مےٚ حظ گوٚو بوٚڑ گۄناہ گوٚو یتھ حد گژھِ مُقرر مےٚ حظ کوٚر بوٚڑ گۄناہ موج چھے زندٕ دوٚپُن نہ حظ موج چھم گُزریمٕژ ماس چھے زندٕ دوٚپُن اہن حظ ماس چھم دوٚپنس گژھ ماسہِ سۭتۍ کر رُت سلوٗک بٔڑِس گۄناہس کری معاف پروردگار کٔمِس سۭتۍ ماسہِ سۭتۍ کر رُت سلوٗک بٔڑِس گۄناہس کری معاف پروردگار
ون امس موج آسہِ زندٕ پتہٕ کرِ ماجہِ سۭتۍ رُت سلوک امس کۭتہن گۄنہن کرِ معاف پروردگار مسلمان نوجوانو پنس مالس ماج سۭتۍ بن رُت سلوک کرن وول یہ بنی زار پر تو دعا کرن واجن یہ بنی زار پر تو دعا کرن وول چون آندس دعا چون ردی کرن پروردگار سہ کری دنیا تہ آباد پروردگار سہ کری آخرت تہ آباد پروردگار مگر کر امس سۭتۍ حسن سلوک کرن وول ترے دعا یمن ردی کرن پروردگار مالس ماجہ دعا اولاد سندس حقس اندر یار تہ بوزمت امس نا اویس کرنی رحمت اللہ یہ بنیو صحابی رسول صلی اللہ علیہ کیس بنیو یہ کیس بنیو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وجہ امس گرس اندر موج امس گرس اندر تھی تھیو نی غور امس گرس اندر موج موج گرس اندر یہ ماجہ ہند خدمت گزار یہ دورس اندر یا دورس اندر مدینس اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنس اندر پن زندگی گزاران یہ کیا کرن اتی ترائت پن یہ علاق یہ گھا مدینہ منورہ یہ کیا ملاقات کرت یہ کیا بنیا تیل کر بند یہ کیا بنیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر ام ترو کرن پن علاق ترون ام موجود امس کس گر موج گر کفین ترے دعا یمن ردی کرن پروردگار دعوت الوالد لولدہ مالس ماجہ دعا اولاد سندس حقس اندر موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ون کلیم اللہ پروردگار میں کس ہمسائے فلان زن مزور فلان لکڑہار وجہ کیا اس موجس ربس کرن زار پار پروردگارا یہ میون نیچو بناون وقت کس پیغمبرس ہمسائے اللہ تعالیٰ کر قبول رد دعا یہ بنون ہمسائے جریجس متعلق کر ماج دعا پروردگار توتن تان مرن جریج یوتن تان بد کردار خاتون روی ہوس پروردگار توتن تان دراون یم دنیا اندر توفیق دتم ترچ ید مالست ماجہ دل اللہ تعالیٰ گزار پار کرن تیل چھ حسریت عبادت تیل چھ حسری یمن روزن تیل چھ حسریت قیامس تو شبس اگر نہ مول تو موج روز توفیق دتم تو رچد مالست ماجہ دل رت کرت تہند خاطر دشوئی جہاں خدایا رت کرت تہند خاطر دشوئی جہاں خدایا وبالوالدین احسانا مالس ماج سۭتۍ بن رُت سلوک کرن وول اچھی واریاہ مزور در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اگر یمن سۭتۍ بنک احسن سلوک کرن وول رُت سلوک کرن وول اگر توفیق میلی یمن خدمت کرنک دیو مز اکس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اتانی جبرائیل یہ جبریل آمت علیہ الصلوۃ والسلام فقال من ادرک ابوی یم پنن مول موج لوگ یا دیو مز اخ پتہ تو گوس نہ یہند خدمت کر جنت حاصل کرن کے سہ گژھن تباہ تو برباد وچ اکے یا گوس مول موج رٲضۍ گژھُن تو تیل بچک بد دعا نش اگر نہ مول موج گوٚوٕے رٲضۍ کینٛہہ ژٕ گوٚوُکھ دٲخلی جہنم ژٕ گوٚوُکھ تباہ تو برباد یہ مول موج لوٚب یا دۄیو منٛز اکھ پتہٕ توٚگُس نہٕ جنت حٲصل کرُن أمِس کوٚر بد دعا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرے بہترین عمل بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان تمن نبی رحمت کر بیان صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر کیا بکرو نا بیان تو بڑ گناہ ہلاک کرن وول گناہ انز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڈن کور بیان الشرک باللہ اللہ تعالیٰ مد مقابل کان کھڑا کرن و عقوق الوالدین پنس مالس ماجہ ہند نافرمان پنس مالس ماجہ سۭتۍ نافرمانی کرن وول
یہ زبردست بڑ گناہ دمس نمبرس پہ ات حدیث مبارکس اندر کورمت بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم دعا قبول کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ یس کائناتس اندر مالس ماجہ ہند فرمان بردار اہندس دعاس تہ قبولیت لاگن پروردگار اگو مالس ماجہ گژھان حقس اندر قبول تمس شخص سند دعا گژھان قبول یس مالس ماجہ فرمان بردار تم گارس مز ترے شخص پھسے دعا کورن وسیل کیا ان وسیل ان یہ عمل اس مالس ماجہ فرمان برداری اس کرمز اور وسیل ان پتن کورس پروردگارن دعا رد بلکہ کورس دعا قبول پروردگارن ژے مالس ماجہ کرمز رت سلوک ژے کورت امہ وسالت امہ خدمت کے وسالت میانہ دربار دعا نیر چون دعا کر قبول ذات ذوالجلال حضرت اللہ ژے ہائی گٹ اندر گاش ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کرن بیان ثلاثت لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ترے انسان یمن کن نظر رحمت کر پروردگار قیامت اندر العاق الوالدین ترے انسان یمن کن نظر رحمت کر محشر اندر پروردگار گڈن کورک بیان مالس ماجہ نافرمان مالس ماجہ نافرمان امس کرن نظر رحمت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ مسلمانو اگر ژے کامیاب چھ گژھن یا دنیا اندر تہ آخرت اندر تہ تیل کر ضرور فرمان بردار بنن وول پنس مالس ماجہ یم بنے دعا کرن وول ژے کری یہ دنیا تہ آباد پروردگار ژے کری آخرت تہ آباد پروردگار یہ ات فرمان برداری اجر عظیم مقام مرتب بلندی مگر یل ژے فرمان بردار بنک ماہ رمضان دراو مگر ماہ رمضان چھ میں پیغام دیون ون چھ زندگی گزارن امی انداز یم انداز یت ریتس اندر اوسک پور وچھن مے گوس کن سٹن یمن روزن داغ لگن تب چھ یہ وچھن میانس ایمانس تہ گوس داغ لگن اس اخ عقیدہ اس سارنی عقید تھون پروردگار چھ وچھا وچھن کن نہ باتھ رومس اندر ژاو کر ماہ رمضانس مز ترے بے ترے باتھ روم لکڑ اوڑ کہین واتن اکوے نفر یہ تریش دام کولکس کران یہ پہ ان واپس یہ ہر کن تہ لائن دلیل کیا اگر اپری چاہیا کہ نہیں ملکن تہ لگیا پتہ والیو تپری اوڑ دامہ بون کن ثہ کیازِ چوان دپان یم سن خاطر بہ روزدر سچم وچھان اما یہ نعوذ باللہ ماہ رمضان ست وچھان کن ماہ رمضان پتہ ماہ رمضان پتہ نعوذ باللہ پتہ وچھان چون سود کھیون تہ رشوت کھیون تہ نافرمانی تہ مالس ماجہ ست یہ پتہ وچھان شاید ماہ رمضان ست وچھان نہ وہر ؤریس وچھان ذات ذوالجلال حضرت اللہ وہر ؤریس تھو یہ کردار وہر ؤریس بنو امی انداز وفادار ربس کرو دعا پروردگار عالمین ونس بوزنس ست عمل کرو توفیق سنم کبیر صغیر گنہر کر مغفرت سن خطا کر معاف جائز حاجات کر روا مشکلات کر دور غم تو پریشانی کر دور پروردگار عالمین اتن سن محترم گرامی قدر سن استاد محترم مولانا مشتاق احمد بیری حفظ اللہ پروردگار عالمین تھون پنس حفظ امان اندر پروردگار عالمین علم عمر کرس برکت پروردگار باقی علماء کرام انسان پروردگار سون دین و دنیا کر آباد پروردگار عالمین سن روزداری تھو قبول سن افطاری تھو قبول سن سری تھو قبول یمو یتن انتظام کورمت پروردگار یمن تھو پنہ دربار قبول نیمل بدل کرو خطا یہ دنیا اندر تہ آخرت اندر تہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ